Ćao, dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas vam predstavljam šminku za fakultet ili za posao. Zašto napominjem to? Zato što po mom mišljenju šminka za srednju školu treba da izgleda malo blaže. Pa da počnemo. Pre nanošenja svega ovoga što imamo, nanosimo kremu i to uvek posle umivanja, tako da sam ja to nanela. Posle toga nanosim primer, ovo je u pitanju Maybelline Baby Skin, to je drogerijski puder i najviše ga nanosimo ovde oko nosa, zato što nam se tu najviše puder skuplja. Razmazujemo ga i to da ga stavimo u malom sloju i samo dapkamo prstima, najbolje po meni prstima, kako bi to sve lepo izblendali. Zatim, posle ovoga uzimamo paleticu. Ovo je inače Catriceova paletica, imate Golden Rose, imate 1000 njih. Uzimam ovu narandžastu boju. Inače možete da uzmete i neki narandžasto-crveni karmin i da stavite malo kako biste pokrili svoje podočnjake. Naravno, ovaj korak preskačete ukoliko nemate podočnjake, ali ja imam i zato to moram da uradim. Opa. Zatim, posle ovoga uzimam samo malo korektor. Ovo je Catriceov u 020 light beige i nanosim ga samo ispod očiju. Zatim biramo puder. Kako ja to biram puder? Tako što stavim, recimo, sad ćete vidite, moj ton kože, vidite kako je ovo dosta roz za moju kožu. Nadam se da vidite. A evo da vidite kako je ovaj žut. I zašto on meni više odgovara. Dakle, kao što vidite, ja imam žut ton kože, žuti po ton kože i zato biram ovaj žut. Sad ću da obrišem, samo sam htjela da vam pokažem kako ja biram puder. Zatim uzimam ovaj Fit Me puder, dakle nemojte da stavite neku pretamnu nijansu, zato ja nanosim mešan pudere, pošto mi ovaj malo sam izbledela, nema više onaj ten, tako da nanosim samo malo ovog Fit Me-a. Zatim uzimam moj omiljeni puder, to je Bourjois, on je malo svetliji i on je u broju, ne znam, light beige. I njega nanosim samo malo. I kao što vidite nisam previše stavila. I uzimamo Beauty Blender, najjednostavniji zato što blendamo sve odjednom i nekako je najjednostavniji za korišćenje. Samo tapkamo, nikako nemojte da razvlačite, već samo tapkajte. Kao što vidite, ovaj puder, dakle ova dva pudera uopšte nisu jaka, neka srednja pokremna moć ka blagoj. Zatim, ono što sad radim, opet highlightujem lice, samo deo, evo ga. I sada ceo deo uzimam. Nanosim ga ovako trou.
okrugla. Zatim ovdje iznad, ja imam veliko čelo i zbog toga ne nanosim skroz gore. Ukoliko imate malo čelo, slobodno možete negdje do ovdje. Međutim, ja imam veliko, tako da samo ovdje malo highlightujem. Uzimamo i ovdje sa strane. I to je to. Zatim uzimamo i blendamo sve ovo. I kad smo već stigli, kad smo sve izblendali, uzmite samo i nanesete isti taj korektor i malo na oči. Ja recimo ne nanosim bazu kad tako negdje idem jer to sve treba da bude na brzinu i samo ovo izblendamo. I to zatim sve setujemo ovim Stay Matte recimo puderom. On je moj u broju 5 Silky Beige. Ja ne volim onaj transparentan. Uzimam ovu Aurinu četkicu i to sve lepo setujem. Naravno kad setujemo oči, setujemo i cijelo lice. I to setujemo gdje najviše imamo, ovdje sam zaboravila da izblendam. Setujemo dakle gdje imamo najmasniju kožu, ja toliko nemam masnu kožu, dakle imam suvu, tako da i nemam potrebe, ali dobro. Zatim, po meni najvažniji korak je ovaj žuti kao puder u prahu, u kamenu. I njega uzimam ovim Beauty Blenderom i nanosim ispod. Zato što još više daje to da pokrije podlečnjake. I jako je dobar. Inače ovo je iz NYX-ove ove paletice, međutim možete da kupite samo taj puderčić. Zatim, ono što ja radim, sad crtam obrve i to radim, možete da uzmete bilo koju recimo senkicu u boji vaših obrva, možete da uzmete olovku za obrve, međutim meni je nekako najjednostavnije zato što ja imam dosta pune obrve, samo uzmem malo i iscrtam unutra, ništa pretjerano i to radim ovim setom iz Oriflame-a. Uzimamo ovu brown boju i tako crtamo. Zatim posle crtanja obrva uzimam ovu Golden Rose senkicu, ona je u broju 204 i ovo je idealna senkica za svaki ovdje prelaz, tako da slobodno kupite nju, ona je negdje 150 dinara, tako da je zaista isplativa. I nju uzimamo i samo
ovom prelaznom, malo se trusi, tako da istresite pre nego što počnete da se šminkate. Znači da približim. Zatim uzimamo senkicu. Ja najviše volim da koristim ovu od Maybelline Color 24 časa Tattoo. Ovo je neka bronzana nijansa. Pokazat ću vam. I nju možete da nanosite ili prstima ili ovako nekom bljosnatom četkicom. Ja najviše volim četkicom. I nju nanosim ovako preko pokretnog dela kapka. Ova senkica zaista daje lep efekat na očima. Ukoliko niste spavali, razbudit će vas bukvalno. Zatim uzimam, ja ne znam da li ima još uvijek ovo u prodaji, međutim možete da uzmete bilo koju brown senkicu. Ovo je od Aure u broju 10, to je ona mala senkica koja koštala 50 dinara, tako nešto. Zaista ne znam koliko je, meni je onako skroz ima mrvice, tako da neću da vam pokazujem. I to uzimam ovako neku četkicu za blendanje i samo u uglovima. Opet otresemo. I nadam se da vidite kako lepo izgleda. I onda uzimamo neku ovako manju četkicu i isto ovu brown boju stavljamo dole i povezujemo. To je to. Zatim, ja recimo ne volim toliko ujutru da sad stavljam kad idem negdje jer žurim, eyeliner i treba da budem precizna. Već samo uzmem kreon, običan crni kreon, ovo je Flormarov u broju 101 crn, ja mislim jedan jedini. I nanesem ga samo gore unutra u vodenoj liniji. I to vrlo malo. I kao što vidite, to smo završili i uzimam maskaru i samo stavljamo. Ovo je od Essence I Love Extreme. I to je to. I zatim nanosimo bronzer. Možete recimo neki ovakav bronzer. Ja najviše volim neki koji su onako mat,
koji nemaju previše šljokica u sebi, tako da sam kupila ovaj Sephorin, pričala sam šta se nalazi u mom neceseru, ovaj je u broju medium 2 i zaista je super. Ukoliko idete negdje možete slobodno da se šminkate uz pomoć njega. Tako da uzmem ovako neku četkicu, ovo je loša četkica i nanosim samo njega. Ne volim da sad radim konture kad se negdje žurim, već samo volim da nanesem bronzer. I ovo mi se sviđa zato što ne možete da pretjerate sa njim, nije previše jak i super je. I ne trosi se previše, kao što vidite. Malo stavljamo ovdje kod čela. Ispod. I to je to. I zatim nanosimo karmin. Ovaj je Golden Rose u broju 3, ali pre toga nanosim malo ovu Flormarovu olovku u broju 201. Vrlo malo, samo koliko da... I zatim uzimam karmin i nanosim njega. Ukoliko volite da se sijete, posle ovoga stavite malo highlighter. Ja volim da uzmem ovaj beli iz ove paletice i naneću ga gore ispod obrva. Na obraze sad neću da stavljam. I to izgleda ovako. Nadam se da vam se ovo sviđa. Mislim da ne izgleda baš kao na kameri, ovaj look malo onako jači. Na kameri izgleda malo blago, ali dobro. Ukoliko vam se sviđa, lajkujte ga i komentarišite. Pa se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!